Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Jatend piny Kenya William Ruto timo limbe gwengego magoma Mandera. Barabara iliyokwama miaka 7 ya kutoka hapa Mandera kwenda Fino mpaka Lafe. Mimi nasimama hapa, contractor nishamrudisha. Duond bura mano mar ODM kokalo kuom jagoro mano mar duond bura no Catherine Omanyo owacho ni weche duto te ni kare e duond bura mar ODM. Remember them and fight for them. Hata kama ni kwenda hasara kwingine, tutoe mali pengine, tufanye bidii, mwananchi wa chini asiumie. Jonyuol okwa mar mondo mi obede ong'ala mano manyime chiwo hocho ne nyithindgi. Sama nyathini odonje addiction mar njaga wuog oko. Wawuo kaka jonyuol to itimo nang'o? Nyathini kanitiere wach mar mer kikigo koko. Mana kaka nasingo ni kaumolo kanyo sadeka birodoka kod weche manyien mago mag ng'endo weche nyinga Neli Achieng' Ndine jaloko mara David Abila. Jatend piny Kenya odichieng' mano makawuono ne otimo limbe gwengego magoma Mandera kama bende ne otwa kod wakeini mago e chenro mano mar ting'o ngimagi malo kata Women Empowerment Program. Ruto ne otiyo kod thuolono mano mar chiwo singo mopogore opogore ne oganda mane oyuoro ero mano mabende ne oluongono. Mandera iliyosahaulika miaka nyingi kwa mambo ya barabara, barabara yenu tutatengeneza. Barabara iliyokwama miaka 7 ya kutoka hapa Mandera kwenda Fino mpaka Lafe. Mimi nasimama hapa, contractor nishamrudisha, nimeweka pesa ya kutosha ya kutoa barabara hiyo kutoka hapa mpaka Fino, na hiyo barabara kutoka Fino mpaka Lafe nimeweka kandarasi. Mimi nitarudi hapa kuianzisha na kuijenga na kuikamilisha. Mandera hoye! Barabara ile nilisema kutoka Isiolo mpaka hapa. Contractors 7, actually 8 wanaendelea na ujenzi. Contractors 3 wa kutoka pale Kobo kwenda Elwak na kutoka Elwak mpaka ifike hapa. Walikuwa wajeuri, lakini wale wajeuri niliwafukuza. Natafuta contractors wengine ambao watakao jenga barabara hiyo. Ile annuity ilikuwa ya kutoka Ramo mpaka hapa. Tayari tumewalipa wale watu wa annuity, tumewatoa. Sasa hiyo barabara tunaweka katika program ya World Bank na tutatangaza kandarasi kabla ya mwisho wa 7. Contractor atakuwa hapa na mimi mwenyewe nitakuja kuisupervise. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Iko dawa ingine ya deni? Si mpaka mtu alipe. Sasa wasiwasi yetu ni nini? Wasiwasi yetu ni nini? Na mimi niko hapa. Sijui kama tumeelewana. Tuko pamoja. Najua mumesema ya kwamba tuko na maneno ya stima ya hapa Mandera. Na mnataka mambo ya stima ishughulikiwe, ni kweli ama si kweli? Niliwaeleza wakati nilikuwa hapa ya kwamba tuko na hatua mara 2 ya kutatua matatizo ya stima ya Mandera. Hatua ya kwanza, ile generators ambazo zilikuwa hapa zimekaa muda mrefu hasifanyi kazi vizuri, niliwaambia tutazibadilisha. Na nikiongea na nyinyi leo zote generators mpya ziko hapa Mandera. Ile kazi inaendelea kwa sasa ni ile installation. Hiyo installation ambayo inaendelea, nasikizeni, hiyo installation inaendelea, itakamilika kufikia kesho na Mandera hii itakuwa na stima vile nilisema na vile muliniuliza.
Waido kanyo ni jagoro mano mar duond bura mar ODM Catherine Omanyo okoni gin kaka duond bura giketo maino e wechego mago mabende sando oganda jokenya e pacho kae. Omanyo ne owacho ni ok ginyal siko ka giwero wer mano mar broad-based ato oganda jokenya to sandore. Ne omedo ni gibiro bedo ka giketo maino e moko kuom singo mago mabende ne gisingo ne oganda jokenya kanyo mabende otingo kedo ne ratechgi. Taangalia wananchi wakiumia na mimi niko mzuri atinaimba broad based. No, broad based itakuwa broad good, broad better, broad wide, broad extended to our people when they are happy. So lazima nyinyi kwanza, then sisi. But sisi kwanza alafu nyinyi, it is wrong. Watoto wetu, wavulana kwa wasichana, wanatembea kwa mguu kwa sababu hawana fare. Petrol, mafuta yoyote imeenda juu, bado iko juu. Tunasema ikatwe zaidi, kwa sababu mafuta ikienda juu, bei ya fare pia inafanya nini? Chakula production kwa factory pia inafanya nini? Bottom up, we must remember the people that we promised to protect. We must remember them and fight for them. Hata kama ni kuenda hasara kwingine, tutoe mahali pengine, tufanye bidii mwananchi wa chini asiumie jinsi anaumia leo. Kuna cartels, jinsi tunasikia kwamba kuna watu hapo hivyo katikati ambao wamefanya ipitie hapa ndio ifikie wewe, au pia wafagiliwe so that it go direct. If it is G to G, what is in between G and G again? The G is just G. Sasa wakisema G to G, what is in the middle again? Cartel. So tutaki hao cartels, hao ndio wanaleta hii stress. Something is off na bei ya mafuta lazima irudi chini. We cannot be serving landlocked countries and in their nations the fuel price is lower. It doesn't make sense. Hata kama ulianguka hesabu na huku kwa unashika mita kwa darasa, it doesn't make sense. Wewe pita saenda Malaba across, wauliza wananunua mafuta pesa ngapi, and then come back to Kenya just here, wewe unanunua mafuta pesa ngapi, and then uwaulize tanki zao zimepanga laini kuanzia Malaba paka Kibaiti, zinaenda Uganda kupeleka hiyo mafuta. So zetu ziko wapi pia zipange laini kuanzia Mombasa zileta hiyo mafuta cheap yenye inapelekwa Uganda. Mmenielewa hapo? Gavana mano kaunti Siaya James Orengo owacho kendo siya mojoluo ni onge kanyono mano mabende jatend piny Kenya William Ruto nyalo terogie. Ne owacho ni duond bura mano mar ODM sani to koro oseusi kendo oseture oko. Wacho kanyo ni en kende ema onyalo tayo duond bura mano mar ODM. Weche maket koda magi ne wacho e gwengego mago ma Ahero e kaunti mano ma Kisumu manaka kilero na kod jafwambo marwa Justus Adoyo. Ahero timim! Monwe tena oye! Gavana e kaunti ma Siaya migosi James Bobagdo Orengo gikone odiechieng' ma kawuono ne otimo limbe mare mar kisera mar siasa e boma ne Roma Ahero mabende yudore Kisumu County. Orengo mabende noten bathe kod moko kuom MCS mabende wuok Siaya County kanyakla kod moko kuom jotelo madhogi ndong'ne kombe e Kisumu County ne osingo dhiro nyime dwaro mar japiny pacho kaindi kata ka entiere bath ODM lero mano mar Linda Mwananchi. Kabende migosi Orengo koro ne osiemo malich mokalo oganda joluo kokonogi ni onge kuma jatend piny owacho migosi William Ruto koro chomo kodgi. Ruto ema laro kom gi Raila to paruru ni ODM kane Raila ochako ne en chama motegno to ng'at manogolo ji e chama mar Raila Amolo Odinga kara chama mar Raila otwere ndalo mane Raila ne en prime minister. Ruto embro barre kendo nitie gimigoyo sani jomarango social media manyiso ka Ruto thiano ni Raila bro neno gimoro bodhi timo gi ODM. Majodonga ich moko nosego beche kendo ne ouse. Na nataka mnisikie Raila alisema
vyama vya kisiasa lazima zichungwe, na hakuna mtu amekubaliwa kuvunja vyama. Sasa katika hii chama cha ODM, chama ya Raila Amolo Odinga, ndugu zetu wameuza. Hata kama mmekataa kusikia, chama yenu imeuzwa. Dhok mabende nosir machiegni kod MCA no Roma East Asembo Ward mane migosi Gordon Onguru mabende wacho ni gisani koro wach osemuomo kendo onge kaka inyalo biro konyo. Anya neno ka gichako modho ywak. Oh, we need respect. Oh, we must be respected. Who will respect you if you didn't respect yourself? In my life as a politician, I never had Raila Amolo Odinga calling a press conference to demand for respect. He was accorded that respect. Raila built ODM for over 20 years. No day did ODM Central Committee called a press to demand for respect of his zones. Those zones were protected because Raila knew how to deal with some people. Kabende migosi Gordon Onguru koro yango ni migosi James Orengo ene jatend Don Busesa mar ODM mabende koro ging'eyo kendo kwayo oganda luo duto ni ka giyie to koro giluw tok James Orengo. Mano mumia biro kod thuon. Wendo mirwa jim kenga ma wuri nyama yanga jim nyawawa. Ajim thuolonge goke. Norengo majane mbele nyise neno nwa. Wan waluwi blindly. Ani ng'eni doja kedenda full parabolic omogo bende kata kuma diana kia. Uluwo koso kulu. Jaluo no konyuol ngoro. Negala TV koke Kisumu County and Justice Adoyo. Erokamana ahinya Justus Adoyo kuom lipot mano makamano. Pod wagoyo mana tach e kaunti mano ma Kisumu kae, kama bende wayudo ni piny owacho singo mano mar biro tiyo machiegni kod sekta no mano mar boda e neno ni ginyayo kwe e pacho kae mangima. Mailer mano mabende ne ogol kod jagoro mano mabende ongirore migao no mano mar arita Dr. Raymond Omolo e kinde mabende ne orado kod jokanyono mago mabende tiyo e sekta mano mar boda. Bende ne okwayo kata ne ogolo chika mar mondo mi owe thuolo jo boda go mago mabende ne omake ka itudogi kod buchego mago matindo tindo. Again, I was here to reaffirm and to confirm that commitment that the President gave, and the Regional Police Commander has also given directives to all the police stations to ensure that all those motorbikes are given out. But for those with the major offenses, we need to work together, and I would want to encourage, or we have already agreed with the membership or the leadership, that there is need to be proper identification. Anyone who is plying the trade of a boda operator needs to be identified, needs to be registered. Beyond that is the commitment from the leadership of boda in Kisumu County of working together with the administration of President Ruto on account of what the President has delivered for the people of Kisumu County and the country broadly. And we will work in this partnership to ensure that the people of Kisumu, the people of Nyanza, as well as the people of Kenya get to enjoy the benefits of the many development programs and projects that His Excellency is rolling out across the country. The first time we have an administration of President Ruto that is very deliberate. How do you address the youth problem? There are issues of employment. And we have several programs that addresses the issues of employment. And that also includes this engagement that we are having with the youth, particularly in the boda sector. There is a Nyota program that the President has superintended over. There is affordable housing program that is employing more than 600,000 Kenyans. There is a digital jobs that allows our youth to be able to work from the comfort of their homes or even the digital hubs. There is a labor mobility program that has over 400,000 Kenyans who've been able to go outside the country to be able to earn a living. But beyond that, the point for me is that for the leaders, we need to support His Excellency the President in delivering for the youth. And every Kenyan is free to engage and publicly meet other Kenyans in any part of the country, not just in Kisumu alone. But while doing it, it has to be done within the confines of the law. We will protect the rights of every Kenyan. Whether you are agitating for something pro or against the government, everybody must have their day to be able to engage the public. No one should
feel threatened, or no one should threaten anybody. If you want to come and have engagements, follow the procedure. You will have engagements. While at it, it's only important that you take note that for those who are not interested in coming to your function, we must allow them to also go on with their lives uninterrupted. Weche mamoko wayudo kanyo ni moluor Eliud Owalo owuok oko kendo kwedo moko kuom josiasa mago mag duond bura mano mar ODM mago mabende siro paro mano mar zoning moloyo to e kuondego mago mabende duond bura mano mar ODM nitiere kod mbi. Owalo wacho ni okang' makamano en mano mabende thiro demokrasia e pacho kae kendo bende duoko chien tie mago mag duond buche. Issue of political zoning, first of all, it is wrong. That's the bottom line. It is wrong. Because what is the net effect of political zoning? If you say, for example, that in Western Kenya, a given political party is the one which should field candidates in that region, the net effect is that anybody who does not get the party ticket falls by the wayside because there is no substitute. So we cannot be having our 2010 constitutional dispensation, which articulates for multi-party democracy, yet we confine certain regions as strongholds, which are exclusively for given political parties. We need to have multiplicity of political parties so that Kenyans can have a variety of choice, yeah? A good political menu from which to choose from. But you cannot subject Kenyans to a political monolithic in a given region, yet we are within the context of multi-party democracy. Goons for purposes of politics. We should not be sorting out our political differences through violence. And we condemn it. Yeah? So I condemn the use of political violence in the strongest terms possible. Like what happened to my friend Senator Osoti in Kisumu. It is unacceptable. Yeah? We can't sort out our political differences by deploying our youth to unleash terror on our opponents. Let us sort out our political differences at the ballot, but informed by the agenda and policies that the political candidates are advancing for the benefit of the Kenyan people. Gavana mano ma kaunti ma Busia Apollo Tuoma wuok oko mano mar siro twak mano mabende mienjo e kind duond bura mano mar UDA kaachiel kod duond bura mano mar ODM. Wacho ni jotelo mago mag siasa mabende chal ka gima thiro kata ok dwa twak maket koda mano gin mano mabende kata gin jogo matama ma ok dwar dongruok e pacho kae. Nokwayo mar mondo mi duond bura mano mar ODM obed kanyakla ne ikruok ne yiero maduong' ma higa mano knows how to negotiate. Hakuna chama inashinda ODM kwa mazungumzo ya coalition. Sisi ndio tuko na experience, tuko na ujuzi na tuko na expertise ya kutosha ya kuzungumza. So mimi hii watu wako na wasiwasi mingi. They are running all over. Hata tujaweka team ya kufanya mazungumzo. Watu wanakimbia na maneno kwa matanga, sijui wapi. ODM is above that. ODM is a solid party. ODM haiwezi kufanya decisions kwa matanga na kwa vyombo vya habari. Wote tunajua kwamba tulisema ODM itatoa negotiators wake, UDA itoe negotiators wake, na hizo team ziketi chini zianze kuzungumza. Kama watashindwa kuelewana, watatueleza. Lakini sasa hata hatujaanza kuzungumuza, watu wengine wanakimbia ati sijui tunataka hii, tunataka hii. Sasa unatakia hii wapi? Kwa barabara? Mnanielewa wana ODM? Sisi msitishwe. Hatujaanza hata kuzungumuza na watu wako na wasiwasi. Sijui hii area hii. Hii area wewe unataka umetumia nini? Ndio useme hapa si tunataka namna hii. Situpatie zile teams ambazo tutaweka nafasi na tutapeleka maoni yetu kule. Kusema sisi kama watu wa Usieko, maoni yetu ni hii. Si mingi watu wanatia tu wananchi wasiwasi bure. Wewe uko na wasiwasi yako mtu binafsi, unataka kuifanya kuwa wasiwasi ya chama. I think we have got a solid party. Tumeweka viongozi pale juzi kupitia ile special NDC tumekuwa nayo kule Nairobi. Tuka confirm chair person Gladys Wanga,
wakina Arati, wakina Abdul Mswad, Nasir, Oburu. Those are leaders. Ndio juzi tu tumewaweka pale, tuwapatie nafasi. Yana mondo miagamuya janeno mar Kala TV kikidhi mabor bang' thuolo machuok aduogo kae kod weche mago mamoko. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Kulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Alafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza close 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado tunaipeana kwa the next best performer. So 50 mili ni lazima iende. Sinilwa show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final up mtu wangu. Hii ni yetu. Machiegni pacho ma eodwa weche manyien mago mag ng'endo weche waringo nyaka kaunti mano ma Migori kocha wedo kanyo ni yangore ni thoth jonyuol sani to koro oweyo chiwo hocho ne nyithindgi kaluwore kod dich mago mag manyo koni kod kocha. Dich makama osemiyo nyithindo donje timbego mago mopogore opogore kanyo moting'o dang'ne mano mar paro mabende kelo timbego mago mag hinyruok kanyo mabende oting'o derruok. Kane uloso e wach makama jaocho Irene Dache ne owacho ni ber kabende kata kopogore kod timbego mago mag decho ma ose kata derruok ma ose donjo e kind nyithindo bende sani gisechako donjo tiyo kod yedhego mago mabende meroji. Okwayo jonyuol mondo mi okaw thuolo magi kendo giranga timbego kata chala mago mag nyithindgi moloyo to sani mabende gintiere rusa. Jonyuol masani oweyo chiwo arita opuonj makare ne nyithindo kaachiel kod miyo nyithindo hocho e kinde mabende giyudo wechego machando chunygi nimar jonyuol ntide odichie maliche miwuoro magi kelo derruok e kind nyithindo gino mabende ne onge kindego machon. Kaluwore koda ka jahocho Irene Dache yango ni jonyuol oweyo chiwo hocho ne nyithindo ka oyango ni thoth nyithindo donjore e yedhego mamero ji kendo gikone to ketho ngimagi nimar jonyuol ok ong'eyo hoyo nyithindo magiwere koda ka yedhe mamero jigo eko. Ker marwa nobedo nikech mokwongo jonyuol wabedo busy gi manyo pesa. To pesa ni kimanye timanyo ne ng'ato nyathini bose kier. Achung' kaka janyuol mane nyathine obedo addicted e wach mar njaga. En lweny magoyo nyaka sani. To sani jonyuol onge janyuol manyalo wuok manyalo chung' ma wach ni nyathina madho njaga. Waneno ka gima gini en gima wapanda panda emomiyo nyithindo mang'eny kata dere. Sama nyathini odonje addiction mar njaga wuog oko. Wawuo kaka jonyuol to itimo nang'o? Nyathini kanitiere wach mar mer kikigo koko. Njaga ok dwar koko. Mana kaka pesa oluoro koko e bank. Njaga ok dwar koko. Irene ochayo jonyuol mabende osiko ne nyithindo manyiri ok owinjore wuoth koda kamago ma yawuoyi gino mabende kelo gidonje e keny mar chwech achiel gino mabende dhi ataro koda ka pen chike mag pacho kaeki kaachiel kod mago mag biblos. Mar nyithindo manyiri gi nyiri be kendo medore nikech jonyuol ni afadhali ine nyari gi nyako moro molonero nyari gi wuoyi. Beduru motang' kanyo. Giduogo giyudo ni sani kaka ok udwa neno gi yawuoyi koro gikawre nyiri gi nyiri koro gibedo lesbian.
to mano haki mar ng'ato kohero to timatima but wadoke muma ni to be gino notimore adieri. Nyithindo ma yawuoyi hinyore gin gi hera moloyo gimoro amora. Takwayo ni nyithindo ma yawuoyi weuru hero kamano, kete hera mopogore, ket tiendi achiel oko. Ka hero tamore dhi mbele tidwoke ti move forward. Wach mabende omed sir koda ka jodolo e gwengo mag Hispania e kar chung'ud bura ma Kuria West. Kanyo mabende Reverend Wagomba Joseph omedo tielo ni jonyuol mondo ochiw arita makare ne nyithindgi e kinde mabende gin e rusa, kendo nyaka ging'e ni nyithindo wuotho gi joma chal nade. Umeharibika, watu wamejiingiza katika mambo ya lesbianity na mambo mengine ya waabudu setani. So tumejaribu kuwahimiza na kuwafundisha mambo ya kishetani na mambo mengine, kujiingiza mambo ya jinsi moja na kufanya mambo hayo. Tumeona ni chukizo. Kama wasasi tunatoa ilani ya kuambia wazazi wajaribu kutunza watoto wao katika njia ya Kristo. Mbali na kuwatunza katika njia ya Kristo, huko nyumbani pia wajaribu pia kuwahukumu watoto wao kwa njia ya wenyewe kwa wenyewe pasipokuwa na mambo mengi. Ukikuja kwenye haya mafundisho utajua jinsi ya kukaa na mtoto wako. Unajua siku hizi mzazi ama mtoto akishatenda kitu kibaya, mzazi anamweka, anamwambia hapo umefanya vizuri. Lakini ukikuja kwenye haya mafundisho utajua jinsi gani ya kuhandle hiyo cases ya watoto. Paka hata vijana wa siku hizi wameingia kwa mambo ya kuua wenzao ama kuangamizana ama kuchukiana. Wazazi inafaa mkuje kanisani kwenye haya mafundisho. Hata kama hutafika kwenye haya mafundisho kwa hii Return to Jesus hapa Nyabohansi, unaweza jikuta umeingia kwa kanisa lolote lenye liko karibu na wewe, upate mafundisho ili chinzi upate mafundisho ya kukaa pamoja na vijana. Chinzi gani utakaa na kijana, chinzi gani utamwelekeza. Kala TV kowuok kar chung'ud bura ma Kuria West, kaunti ma Migori, nyinga Gor Colin. Weche mag mamoko oyudo kanyo ni piny owacho mano mamalo kwa mar mondo mi ogol oko usuru mano mabende ichuogo ne masindego mabende itiyogo kod jogo modak kod ng'ol kaka yono mano mar bero ngimagi kendo nyiso achiel e kind oganda. Kane oloso e gwego mago mameru kinde mabende ne giromo kod ogandago modak kod ng'ol e gwengego, MCA Dorothy Muthoni ne ojiwo ni chike nyaka koro losi mabende biro bedo katayo chenro makamano. Nimesema tutaenda na Mheshimiwa Mugambire Ndikiri tuangalie ile mambo yote watu wa disability abled differently wanapitia. Na moja ya hiyo maneno tunaenda kuomba ni kuhakikisha ile vifaa wanatumia, tuombe serikali iwe zero rated ili waweze kunufaika na hiyo vifaa kwa bei nafuu ama kwa bure, kwa sababu serikali yetu iko na namna na iko na uwezo. La pili, tunaomba serikali ihakikishe through Mheshimiwa wetu Ndikiri the decentralization ya registration ya watu abled differently, so that we don't have to follow a very long process, because assessment is one, getting a disability card is also another one. Tumeongea maneno ya assessment, kila mtu afanywe assessment, ajulikane ako na hii shida na apatiwe kadi yake na namba yake. Hiyo lazima tutafanya immediately, kwa sababu hii assessment ni haki, sio ati ni favor tunapata kutoka county government ama national government. It is your right to be assessed because of your condition.
Kitu cha kwanza, kama unajua wewe ni mlemavu, hauna mikono, hauna mguu, uko na shinda yote kwa mwili wako. Nilikuwa katika hiyo hali ya kujichukia na kuona ni kama siwezi fanya tena. Lakini siku moja nikakuja kujua ni mimi. Na kama kuna mtu mwenye sio mlemavu na wewe ni mlemavu, hamwezi toshana, lakini lazima kila mtu acheze pati yake. Sasa mimi nikasema lazima nijitume sana. Na wakati niliacha kujichukia, maisha yangu imekuwa sawa. So nakwambia wewe ambaye uko na ulemavu wowote, usijifungie kwa nyumba, usijichukie, uko na kitu chako ambacho unafaa kufanya katika hii dunia. Na amka leo na unjitume sana na kila kitu itakuwa sawa. Usijifungie kwa nyumba. Eweche mamoko edokanyo ni midhiero kwa kojodaka kaachiel kod johala kod jowuoth mago mabende wuok e gwenge ma Narok East Sub-County ka otenore kod apaya mano masuswa Ang'ong'a mabende koro chal mare ok ni kare ka otenore kod koth mano mabende osebedo ka mborore e gwengego. Jodak go ne ywak kendo giwacho ni kinde ka kinde mago mabende koth chwe e gwengego gibedo kod thuolo kata kinde mano matek mano mar chwalo chenrogi mago mag ohala kaachiel kod wuoth. Gikwayo piny owacho mano mamalo mondo mi otem oresgi ka okalo kuom loso kata kongo apaya no. So Suswa ndio main passage ya ukitoka Narok lazima upite Suswa, uwezi rudi uende kuzunguka Mau ndio uingie wapi? Uingie Nakuru ukirudi Mai Mahiu. Kwa majina yangu naitwa Peter Mwangi Gakuo. Mimi ni mkaaji wa Mai Mahiu. Shida yetu tuko nayo hii barabara kama ingetugeinuliwa ikuwe juu, sababu ya hii fradi na kuanga Mai Mahiu tungesaidika pakubwa sana. Kama jana hasara tumeenda sana, gari kupitia barabara za diversion, mafuta ndio ilipanda bei. Gari zinahama kwa barabara zinaenda barabara nyingine, hiyo ni mafuta inachomeka. Kama tungesaidiwa hii barabara inuliwe juu, ingekuwa mzuri sana. Kwa majina naitwa Punywa. Mimi ni mkaaji wa huku. Jana venye kulinyesha tuliteseka sana. Kama maji ilikata barabara, magari karibu ibebwe hapa, pikipiki tulikuwa tunateseka, hatukuweza kupita hii barabara. Sasa Kenya tunaweza omba ni tutengenezewe kalabati kubwa, daraja kubwa yenye maji inaweza pita, yenye hatutakuwa na shida yoyote ya movement ya magari na pikipiki kama venye jana tulipita. Gikanyo bende madikela giko mano mar mi weche manyien mag ng'end weche. Kata kamano moko kuom jogo ma tudore kodwa yor ote machuok owacho na kanye yor Facebook. Vincent Kajomo, watching live from Game Rai sublocation in North Nyakach Ward, Nyakach Sub-County, together with my lovely wife Lilian Onyuro and my son Zuriel Onyuro. The government should pay IDPs of 207-208. We need a payment solution along River Awach and Nyando. We are tired with the floods every year. Vincent Kajomo for MCA. Erokamana inya Vincent kuom ote makamano. Ochopo odwa kae kendo warwake. Richard Odiwuoro Tieno bende wacho mar Kanyipolo Awasi ka entiere Thika, wacho ni oneno wang' jowi mano mar Kala kendo weche go manyien mag ng'end weche chopo ne achiel kachiel. Omondi Jarweya wacho kanyo ni weche manyien chopo ne e yono maler, entiere Rweya Kanoko Lwa. Erokamano kuom ote mago mana moko kuom ote mago mabende ochwal, kata kamano kaluwore kod sa yena mar mondo mi ayienge gi kanyo. Erokamano kuom kawo thuolo mari kendo rango weche gi. Oriti masani ibedo kod Otieno Majaber. Nyinga Nelly Achieng' Ndhine, jaloko mar David Abila.